Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 30'u salı kuni biz sizlarga Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Birlik jerimelerden kıymetlidir. İşgal etilgen Kırım'da Moskva mahkemesi tarafından jerimelengen Kırım tatarlarga kol tutmak için aksiya başlandı. Endi bir çok insan ictimai ağlarda birlik jerimelerden kıymetlidir yazısının foto resimler yerleştirdi. Böyle etip olar adaletsiz tarzda kabatlanılgan ve mahkeme tarafından jerimelergen semedeşlerinin öz birdemligini gösterdi. Bu endi Kırım birdemligi başlatkan ikinci Kırım marafonu. Birincisi 2017 senesi olup geçti. O zaman cemaat teşkilatı Müslümanlar terörcü değil ve siyasi mabüslerge azatlık şarlar bir kişilik piketlerge çıkan ve para cezasına ucum etilgen Kırım tatarlarga jeremelerini ödemek için yardım etmege davet etken edi. Ukrayna prezidenti Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Asambleyasında dünya liderlerinin münakaşalarında çıkış yapmağa resmi tarzda davet etildi. Münakaşalar New York'ta sentyabrının 24'ünde başlap 30'una kadar devam edecek. Bu hafta Birleşken Milletler Teşkilatı yanında Ukrayna daimi temsilciliginin vekili Oleg Nikolenko haber etti. 114 devlet başı ve 80'den ziyade baş nazirler ve tışkı işler eberleri Baş Asambleyanın minberinde sözge çıkacaklar. Onların arasında Amerika Birleşken Devletleri, Ukrayna, İran, Rusya, Venezuela, Frankistan, Kazakistan, Libya, Cenubi Koreya ve Irak liderleri. Merkezi Saylav Komissiyası 199 saylav bölgesinden saylavlar neticesi hakkında EPOS protokollarının asıl nusxalarını aldı. Aynı zamanda bir protokolun doğruluğu teşkirili. Saylavlarının son neticeleri Ağustos'un 4'üne kadar ilan edilmek gerek. Bugün dünyada adamlar ticaretinin kureş gününü geçirili. Birçok meskun yerlerde adamlar ticaretini toxtatmak için sergiler, leksiyalar geçirili. Vesikalı filmler gösterili. Ersene, binge yakın Ukrayn cinsi ve emek kuluğunun kurbanı ola. 2000 senesinden başlap kanun koruyucularga ve halkara teşkilatlarga yardım istep 15.000 Ukrayn müracaat etti. Zarar görgenlerinin 61% erkekler. Bunun ile zararga ticari maksadnen kullanılgan balalar oğray. Misal olarak tilencilik, bildiruf kampanyalar adam çok olgan yerlerde teşkil edildi. Böyle yerlerden biri Demiryol vokzалы oldu. Anda malumatnen plakatlar yerleştirildi ve bunun ile kısa ictimai videolar gösterildi. Ukrayna'da talil geçirip en çok jel etuf vokzalda olganını anladık. Ne demek jel etuf? Yani işi olmagan adamlar kele. Çok usallarda bu vesikalarını juygan adamlar ve tabii ki bu yerge iş bericiler kele. Koçep kelgenlerinin 48% çalışı. Bu geçken senenin sentyabr ayının kıyaslasak 5%ge çıkça. Bu memleket içinde yaşagan yerini dönüştürgen şahıslarının vaziyetini kozetken milli nezaret etuf sisteması neticeleri. Sabat Kiyev'de migrasiya halkara teşkilatı vekillerinin beraberlikte takdim etildi. Malumatga göre koçep kelgenlerinin 3'te 2'si çalışı ama bazı cinsi meseleler var. Mecburi koçep kelgenlerinin arasında işsiz olganlarının 80%'ı kadınlar. İşke alıngan köçüp kelgenlerin 71%'ının stabil işi var. Onların şimdiki işi zinatlarına uygun. 2014 senesinden başlap migrasiya halkara teşkilatı 422.000 köçü kelgen adamlarga yardım etti. Böyle yardımını devam edecekmiz. Donbass'ta Birleşken Kuvvetler Operasyası mıntakasında boyvikler otmek mutarekesini bozmağa devam etti. Bu haqda Ukrayna Müdafaa Nazirligi'nin matbuat hizmeti haber etti. Luhansk kasabasında düşman 20 dakika devamında granataytkıçlar kullanıp ateş alıp bardı. Ukrayna askerleri arasında elak olganlar yok.
Августның 24-тунде мұстақылық күнінде президенті Менлик Юрошынды иштирак етежек. Пайтахның меркези соқағы Хрещатикте арби парад исе олмайжақ. Бұқта президент офисы башы Андрей Богдан білдірді. Оның айтқанына көре бұл ескі Авропа анянесі. На честь Дня Незалежності в Києві. Мустақиллик күні мунасибеті Менлик Юрошылажақ. Бұсіне Украина мустақиллик күніну ені тарзда кечережек. Адет олып қалған арби парад еріне пайтақтың меркези соқында Менлик Юрыны олажақ. Авропа услебіндекі тедбір Украина ғұрыланған әркесінің шерефіне құтлама мерасимы япув ені ананесіні башламақ үшін япыла. Канада Русияны инсаны қылараны үрмет етмеге ве зорбалықнен арекет етмемеге давет етті. Более етіп, Канада тышқы кешлер назерлігі Москвада июльнің 27-сінде олып кечкен күтлеви тевқифлерні ве тынчны майышларны дешетлі тарзда дағытылуыны тефсир етті. Июльнің башында Москва шер сайлав комитеті Москва шер думасы сайлавларында Әлі еді мұстақылы мұхалиф намзетні қайд етмеге істемеді. Бұндан себеп Москвадан наразылықлар олып кечті. Олардан сон кесі елінің 27-сінде олды. О заман Бендензияда кеші яқаланылды. Нумайышны тоқтатмақ үшін полис хадимлері адамларны яқалайды, қаршылық көстергенлері есе урайды. Пакистанда арби учақ қазасы нәтижесінде 18 кеші әлек олды. 10 кесі яраланды. Учақ идманлар вақтында меслекетнің шималенде мескен ерге тұшты. Бұ ерлі вақытнен геже саат 2-де олды. Әлек олғанлар арасында 5 экипаж азасы ве 13 сакин. Қанун құруйжылар қаза себеплеріні огренмеге тырыша. Базылардан янгын себебінден янықлар, базылары F ішілмесі нәтижесіне яраланды. Яраланғанларыны бөлгедеки ен балабан уч хастаханеге кетірдік. Сибирияда ерлі сәкенлері Русия башлықларындан янгынларны сөндірмеге талап еті. Сибирияда февгуляды вазиет тайын етілмесі қында истиданамені енді 700 бин кеші имзалады. Более етіп, олар янгынларны сөндірмек үшін қошма пара берілгеніні істейлер. Сибирияда 3 миллион гектардан зияды орман аланы яна. Оның живарында кивелеетлерді орман янгынлары тутуну себебінден адамлар маскалар киіп юре. Февкуляды хызметлер есе алев сарып алған мейданын тек 3 фейзыны сондыре біле. Русия башлықлары фикрінже Сибир тайгасының кечірілмесі қиын олған ерлерді атеш сөндірілмесіні иқтисади жеттен файдалы дегіл. 2021 сенесі мини-футбол дүния чемпионаты Украинада кечірілежек бұйынды 4-ші кере олажақ. Эвел чемпионат ғалиплері бірлешкен дәвлетлер ве Чехия жима тақымлары олған еді. Ярышларны кечірмек үшін Украинанен берабер Сенегал идея етті. Бұттын дүния мини-футбол федерациясы Иче дүния чемпионатыны кечірмек үшін ақны Украина хаберді. 2018 сенесі Украинада Авропа чемпионаты олып кечті. Невбеттеки мини-футбол дүния чемпионаты бұл сене октябрь айында Австралияда олып кечежек. Үрметлі серджелер бұл дақиқаға бұл сонки хаберамасы да дачок хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыны сызынызге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, яранға қадар көрішкенде.